atoms and molecules. When I consider here, chapter 8 in science textbooks in science textbook mi khania ahma kan lo zirta kho kan soi chapter 1 a khan tlem kan soi to a matters are composed of particles kan di kha khang particles so chan chin kan zir do ne khang particles le kha particles ti satlia rengot loin ming mumal tak pe kan nia chu chu a then chu atoms kan tianga a then ka molecules kan ti do na ni heta hian in thre tur chu hemi te pani hi particle te takte te hetiang in som khomi tam tak alo in som a thluk le ding on voi thluk le ding on engmo za in som khom khan mu the in aron lang chuak ta tui far khat kan tiang chi te thir noi khat khatiang khan aron chuak ta ni le chumi ma chuani kan thre tur chu he atoms an mu chua tak tak ma hian experiment atangin atom sa om ti kha ngai dan ron chok ta chu an experiment be then kha chu le an lo kan zir pho don ni law of chemical combination hi chili pali oma class 9 ero chuan pahni che wal zir dona chu chu law of conservation of mass ti le law of conservation of mass le law of constant proportion kan ziranga class 11 a law of multiple proportion le law of reciprocal proportion ti ven la zir tel le don ni le nine mi hi kan lokang law of conservation of mass in asai chu mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction ti zo hina sai thei bokani the total mass of a chemical substance remain unchanged in a reaction equation zone ozek tela entinan a hi omtani substance pakhat b nen aloin combine ta chuan thil dangan chhuwa ta c le d kha ron chuak ta ni chuan heloina soi chu hemi te pahni mass a le b mass ma le ma ti me te la a khor pun lang ma le mb bel khom hian mc le md bel khom kha tluk don ti ni kha law conservation of mass na soi chu nia an experiment be chhe ti ang hi ni entina na positive theya amaro chu abung ro hi nei har de ka tian bel nei tala boruak chhuat he mi rona hemi chunga hian entina mehol pakhat pahni mehol kha pali panga vel kha logom ta ni chuan hei hi ibu kang entina ke som ke zinga lo in ta se a bel ne na vai hian mo chuan nu khan izu khal ta ni hi chuan mehol kha lo ka ral ta veka ma se ka soi dong ala khu chuak thei mi lo siam tu ta yang khu chuak thei mi lo siam ta la a khu ka chunga la chambang re tur ti na ni chu chuan i hal nu khan akan ral vek nu khanin i bu leng hei hi ta khan ke zinga tho ka chuak le do ti chu ni he loina soi chu mathematical improved he ni lova conservation law ho rim hi proof the ni lo ni amaro chu experiment in voitam takan be to nu apo hello hi ala valid charger hemi local hian thili ala thleng ngai lo rim ani chuan hianga soi theita thing kalo halte le khai lo halte kan abo vek ang lo langa kha heloina soi chu abo re lo siam chom lo re a bo pom chuang lo ti ni om sia chu thing kan hal chuan thing kha ka hal chuan mo enge lo chuak a mei vab le khu ha ron chuak ta ni he a khu ka thlo chuak phal mi lo da thata la lo capture ta la lo trap ta la hemi pani bel khom hi a ud reason khan ein angzel don thoni mass of wood khan hemi te pani mass kha thuzel thawa mass of s plus smoke kan dikha thil dang ni lo carbon dioxide le particle strength khan intropol me khania kha hei hi ni law of chemical combination na sei chu claiming
a chemistry de uzoin lo soi taila a chemical equation nen lo soi taila entinan hydrogen le oxygen hin react ani chuan water form he ju example la soi photo thina aloina soi chu mass of hydrogen le mass of hydrogen le oxygen in bel khom khan mo mass of water kha thluk nge don ni mass of water kha law of conservation of mass la asoi chodi next law of constant proportion a chemical compound contains the same elements combined together in the same definite ratio by mass atita kan illustrate te soi fia me ai chuan hemina soi chu compound a siam tu element te hi an ratio hi ain ang zele atini tu hi la lokang tu hi water kan dita H2O formula khan ta hian hydrogen le oxygen hi an mass kan chu cho don hi ta hemi chapter a tho to lama ma su dan ju kan la zel dona ma se tu na hian kan mana ngai to sia kan chok lo ga chu dan mass of hydrogen hi 1 ani ma se pa ni oma true multiply angai true kan ta formula hen om je nei vek o true hian in true multiply to the hen ti oxygen hi 16 ani nakina kan la zel don hi a unit kha ka jiak lang lem lawa unit hian om je nei vak lo ta chuan in ratio of similar quantity relative density ang dewani ya oh 16 kan di hian unit kha gram point he kg point he hemi te panin an chuan in atok der ani chona ratio an lak chuan hydrogen is to oxygen to true is to 16 lo chota ni kan chok te a 1 is to 8 le awam jan soi toang entianan hydrogen rizong hi unit dato o 5 gram ni ta se oxygen rizong tu kha chu chu the da ni oxygen rizong tu chu 1 is to 8 ania mo ratio kha kan langa 1 is to 8 equals to 5 is to hydrogen tero 1 hydrogen oxygen x point here is 1 x so x so ka 8 le 5 ka 40 gram ani don ti dani chu oh oxygen chu 40 gram ania ti kha chokte la ratio ka 1 is to 8 boka chole ni 5 is to 40 tang khan kha ni law of constant proportion a sei chu a hydrogen kha engzat pom ta se oxygen kha adu za kha om top thelo a ratio kha a fix nge don 1 is to 8 kha ani char don ti na ni example dang soi le ta la water a thau hian carbon dioxide a soi be thong carbon dioxide formula CO2 ni be thung ta ratio le lo wang mass of carbon hi 12 ani mass of oxygen hi don't worry about this thing 12 ani dan ve kha lo la ngai to ro la question aron carbon he chu ko ron pe me mass of oxygen is 16 and mass say O2 and 2 multiply ngai gives us 32 so 1 C is to O and ratio and log 1 12 is to 32 lo ni anga chok te le te la 4 3 are 4 8 are 3 is to 8 ka ani char don ti na ni chu example la le lo 12 gram of carbon ita se 12 gram of carbon kha oxygen engzang e chuang ti ga chu le don chuan let tianga xb mass of oxygen chuan ratio lang 3 is to 8 equal to hey carbon tero carbon oxygen nia carbon 12 is to x or 3x ka 8 into 12 alone yeah x2 8 into 12 by 3 angor lok he chu alang chiang em example ka pesual 12 gram dilo teng 12 gram chu chiang sa tlat tero 9 gram di zote 9 gram of carbon ita se let x be mass of oxygen ka tianga ta hian
9 is to x alo nia nga 3x equals to 8 into 9 x equal 8 into 9 by 3 3 3 are 9 3 8 are 24 gram 9 gram of carbon le 24 gram of oxygen kha in react don ti na ni chu kha ni law of constant proportional so chu du za kha ni ngot lo a ratio kha a fix zel on eng po kha in combine ti ta se he ta ti ra formula kan chu chu to 3:8 kha carbon dioxide ni char charang water 1:8 ni char charang khan kha law of constant proportional so chu ni chuan law of conservation of mass ne khan in kal dan deuh hi lo ta ang deuh chu chu kan soi fe long nge and then 5 gram of hydrogen kha om ta ni chu le let's say 24 gram of oxygen in chopol ta se engzang e chuak don ti kha zona rong kal ta ni 5 gram of hydrogen and 24 gram of oxygen in combine ta se enge chuak don law of conservation of mass kan ngai tu chuan helama mi le water kha form don ta water H2 kha form don ta ni water mass ke engzang e don 5 le 24 kha bel taila 29 gram ani law of conservation of mass rol kan ngai to kha chuan ma se ka se do khan law of constant proportion a khan du za khai chopol ngo thelo ratio mumal ta kan ei dong ani to kha en chin taila ta hian ka se to khan water a chuan ratio kha kan chut lenga ran pain ka ron jek lang to long to chuan 1:8 kha chuak ta ni chuan 5 ani chuan 5 gram ani chuan 1:8 equal to 5:x ani anga x equal to 40 gram high oxygen ka 40 gram ani ngai ma se oxygen ka 24 so om sia chu wangin he dictate lo da ni chu ba oxygen zo hi kan da ma sa kan chok thale nga oxygen zo kan da ma sa don ni okay 24 gram of oxygen mo kha hydrogen za ka chu de ang let x be mass of hydrogen ke thunga then the formula khan lo lut le taila 1:8 equal to hydrogen oxygen hydrogen kan jama sang hydrogen chu exang e x kan ditro x alo nia nga x is to oxygen to 24 kan nei sa ta hele hen multiply he chu met cha kan zer to kha 8x equal to 24 or x equal to 24 by 8 equals 3 Kamina and the 24 gram of oxygen le 3 gram of hydrogen chau khan combine don ti nani chu amaro chu allo kha eng ma a violet mi lo ni ti hian lo de no enang chuan enge lo chuak ta 24 le 3 in chopol chuan 27 chau chuak ti nani giving will give 27 gram of water more ma se kan se to 5 gram ani si ai lo ti me thea engati 5 gram ani si kan ti chuan plus itianga hydrogen ka gram ni la bang tro hai 5 ania 3 gram chau ka si a 2 gram of unburned or unreacted polyethylene of unburned unreacted hydrogen te khan alo kha a follow vector ni hei a chana dik tak chuni ta ni 5 gram of hydrogen plus low copy tho lo mo 5 gram of hydrogen plus 24 gram of oxygen will give us we'll make a new equation it will give us 27 gram of water plus 2 gram of unburned hydrogen te khan en le ta la avoid ta mi lo ni 5 le 24 29 ania 27 le 2 29 law of conservation of mass a follow law of constant proportion ka a follow bokani next Dalton let ikhan kata tang khan atom an ngai to chokati to kha anin chopol dalan mu se khan ratio te lo fix zel an mu chu atang te khan in atom hi oman reng ta John Dalton hian 19th century early 19th century khan apostolate ta ni atomic theory
chui ma chuan ma lai Greek te Indian mathematician te scientist te khan thil te ro te om hi chu idea lo nei to ngai dan lo nei to ni amaro chu ekma evidence khan nei lem lo a an ngai tu ana an philosophical idea ringot khan ni experiment engma ben nei lo ni ma se Dalton so chuan khang ama mi experiment ho mang khan he ngai dan hi siam chuak ta ni ama sebera chuan all matter is made up of tiny indivisible particles called atoms atoms ti hi Greek tong atomio tong alo kolani chu chu indivisible ti na pheldar thei to lo ti na ni thil te lu tuk an nia phel thar dar thei to lo engti kong ma pheldar thei to lo ti na ni chemically emo physically po pheldar thei to lo entianan lungkha ilo chuke ta to bawin I chuke te zela nakina chon mit pon mu thei to lo ni kha engemo mangin lo ti ke zel thei ta la nakina chuanin engti kong zo ma ti ke thei lo hun kha thleng do ni te tol to chu ti ke thei to lo particles chu atoms kan ti chu ni ta ni ti phel thei to lo mo kha number 1 na soi chu nia adolya all atoms of a specific elements are identical in mass size and other properties specific element that hi element hi zale sompare vel omta alar de chu kan soi for that oxygen te mo hydrogen kan di te carbon non metal so kan soi ta iron ti te mo aluminum heng ho element nan lo ni ta oxygen a khan atoms tam tak enel oxygen gram som le ka khanin atom kha tam tak tu le ning on voi tu le ning on engemo za khan omani khang ho zong kha ain ang vek atinin Dalton sa chuan khang atom tu le ding on tam tak kha ain ang veka an mass ten ri zong te an size an length zong te le properties dang chem shima kha maro chu oxygen mi le hydrogen mi chuin ang lo ti ni element pakhat mi kha chuin ang veka oxygen a khan element atom tam tak om ta kha chuin ang veka ni ma se oxygen mi le hydrogen mi chuin ang lo hydrogen mi le carbon mi point ang chuan lo kha at element ro ti rang tu iron le aluminium ti danglam tu kha atom a danglam wang ani ti khana soi fia ta ni iron le aluminium chu he kan en deng pon na khia ta iron chu saka aluminium chu lo nem deu ta iron chu tu ek theya aluminium chu tu ek the lo ta ain an lo na chu an atom sa khanain ang lo ta ni iron mi chu ang vek ma se iron mi le aluminium mi khain ang lo chu number 2 na soi ni number 3 he chu kan soi do kha atoms can neither be created nor destroyed chemical reaction a khan local conservation of mass a kan soi zo che kha ti chia the ni lo tu kha chuan adot le furthermore atoms cannot be divided into smaller particles chu chu mer kan soi do kha ni chuan he po hi atoms of different elements can combine with each other in a fixed whole number ratio in order to form compounds oxygen le hydrogen in chopola water form kon ta a ratio pon so 1:8 ani kan ti kha khan himina ron so chu ma experiment tang mu chu carbon dioxide a po 3:8 ron chu ang khan jon nakina kan la zero don Fe2O3 FeO ti te iron le oxygen iron hi 56 ania oxygen hi 16 mo kan di kha chokte thea true 4 1 is 4 4 4s are 16 4 4s are 2 7s are 7:2 ratio kha lo ni vele ta ni iron le oxygen ratio kha khang vel kha ni ama law of constant proportion aron sina tho kha ni hi chuan atoms can be rearranged combined or separated in a chemical reaction hei poimo Paul Sanzo ka podcast sena kan la zirna sa dona chemical reaction kan di hi atoms in arrange thanna me ni dane entina hydrogen le oxygen in chopola kan soi fo thin a properties a dang de kana di takna a chapter masalama khan hydrogen le oxygen ka thil kang thele supporter of combustion ne water ka kang thlen di kan soi rual khan han en chian chuan atoms ka loin arrange me ni hydrogen ka hilo omrang hydrogen lan ni reng oxygen ka ta oxygen lan ni reng thoni khem tero atom zonga zuk en kha chuanin aloin rearrange me anom dang kha loin rem tha me ni emo aloin combine aloin zom kho
separated is water kha electrical tirla hydrogen oxygen ale le thini oh I separate le ta ni he roi chu lola ti lo ula practical hian mo thil hlom lu tukania ini ti nang kan ti to kha nakina kana je ti chu mi hydrogen water atanga hydrogen oxygen siam nang ka chu okay kha Dalton's atomic theory lo du to le tela atom hi enge soifi atwang atom chu hian so he easiest definition ya atom is the smallest part of an element okay belang hai which take parts in a chemical reaction kan soi dong khan element ho re hydrogen te oxygen te sulfur nitrogen mo iron kan ti te potassium sodium kan ti heng ho re hianin unparticles te na siam kan ta khang particles te theiber kha atom kan ti chuni ta ni chuan atom hi an te ma an te zia soi fian hian helai te bu hi kan enang hey watermelon hi 10 to the power minus 1 10 to the power minus 1 chu 1 ti na ni me ya 1 10 to the power minus 1 means 1 by 10 sorry 0.1 ang available ta ni 0.1 meter ani mo watermelon don fokai mu te ka fang mi re ti ti thilo nia balu sin ta ki 10 to the power minus 4 velo ta molecule of hemoglobin ethicena molecule pa 10 to the power minus 8 molecule of water 10 to the power minus 9 atom of hydrogen 10 to the power minus 10 le ate je sofianan ale ling zo gan soi de yang mi ta mu chin ni lova microscope na mu thelo ni chu ti ang khopa te chu nia image scanning tunneling microscope in an siam the to atom hlom kho mi atom mal phe chu la mu thela ni cholo ni tun thleng hian hei takin science ro puina chu kan mu thei mi a lo kha alen zong kan thre thei a ri zong te kan thre thei a anti kha kan thre thei scientist and mathematics an mangani mathematics sibo science a bit again physics phe chu nakina pol sang ze nei thre tur chu zir don chuan mathematics zir nge ngai chan chu number te loina physics zir thelo a quantitative te kha ka hreng che le ti zong an soi fiang grain of sand le atom of hydrogen hi compare de tela sand kha I'm sorry let's rub over thing sand kha 10 per minus 4 meter mo kan di kha chuan hydrogen atom kha 10 per minus 10 in ta ale join ngai tong a ratio kan lak chuan 10 power minus 4 by 10 power minus 10 ania chu sai to kan mathematics tiamai hei chunga kan da chonga minus kha bole ta ni plus 8 in z to kha chuan te 4 kha pai tur nia plus te minus 6 unit nei to lo te chuan om z chu 10 power minus 6 hi disa chen hi ta ni pa som za bial paru makta duai khat atom hi in hlom khom ta se grain of sand karon ti don ani ti jong hen soi le de yang centimeter khat vel radius in siak ta la 1 centimeter hei hi atom size on ta se englo ve thum chu grain of sand kha engzang radius ni riang 10 power 6 multiply to 10 power 6 into 1 centimeter chu 10 power 6 centimeter ania chu meter kan chanti ranga divide by 1000 tro divide by 100 chu 10 power 4 lo chuaka wala lian ve kilometer chanti rang 10,000 by 1,000 akan divide kan 10 la chho thone 10 kilometer 1 centimeter hetiang tian vel hial atom size ta se balu noi pakhat size tur chu tiani jiak phe venga kilometer khata thlina ngai radius kha rathiam em te khan atom te je chu rathiam to meang atom pakhat kha centimeter khata lian ni ta se centimeter khata lian ti chu in mar bulang tiat kha lo in don dai chu
in marble khel thin come on marble khel thin ang tiat kha atom ni ta se balu noi sin em kha kilometer khat radius in don kilometer khat radius en threm kan khopum a hian lian jok tin ani chu oh wait before that Dalton's atomic theory hi a ro pui vio line fellow na fam kim lo na nia chu ama saber hi diglo hal indivisible hi mo na kina po sang zo kan la zer dona atom phel dar thei dan de kan la zer don chon he ta a number 2 po hi identical in mass size ti lai po hi diglo na la om don isotopes de kan la zer dona ha khalo sa sang cheu okay the hand to put on vai tan chuan